Biyag ti tao. Agurder ka pa itiara kayo naman ta, pare natin. Kahit pa pa ito uminom. Sigurado ka kabailan pa iti uminom, pare Rigor? Masigurado ko dito, pare natin. Kahit ko lang amin ti maliliwa. Ha? Kasi kahit ko tagrunak iti arak. Ita lang aramidam dito ya, pare. Saan nga siguro nagbarbartag kahit? Pare, mabalin nga ibagam ti makagapon, no? Apay nga agbarbartag kahit Okay. Ya kahit naglilibad kang ka, kaputo na singit na kayo. Ibaga akong ti makagapo. Diakon ay ayaton ni Maris nga sawak. Anya? Puno tinangid mo, pare. Diakon ay ayaton ti asawak. Kahit kung ti makisina ken kuha na. Agpanunot ka na imbag, pare. Masigog ti asawam. Ita, panggap mo nga isina. Tsaka mo, nuwabaya kilata nagbaliw ti riknak ken kuha na. Awan ken kuha na ti ugali asap sa pulag ti may sa babae. Anya? Anta pa nagbapawik ang asawa ken kuha na. Takkel ti pa nagbapawik. Dahil sa akid din tilimbong ti panunot mo, pare. Ita ba ti pa nagbabawi, mamasikugan ti asawam? Pare, Agpanunot ka na imbag, pare. Sana nasaya ti panggap mo mangisina iti asawam. Parbangonan asumangpat ka, Rigor. Masansanan nga aramidam dayta. di mo lang talikas sa kaso ti Aramidak Maris. Mapala ko ni Silet, kaya't kung ti maturok. Mabit lang ang Rigor. Kaya't kung agsarita ta itinalapat. Indon bigatan ti panagsarita ta. Makaturturog ako. Adda ka di parikot ka data. Iso akas tayo. Tinunak mo at ngayon bigatan ti panagsarita ta. Kaya't kung ti maturog. Masansanan ti panagbartak ni Rigor. Kan mariknak alim mamiis pa yan ti panakilangan na kanya. Api nga taakil na at ti panagbaliw tirik na kanya ti asawa. Oo, apay asing lang tinagawid iti balay, Rigor. Apay di mo kakuyog ni Maris nga asawam. Kaya't ko latiyag may sa papa. Isadya ko nin kuyog ni Maris. Ket? Amo ka diti asawa manakluwas ka dito syudad. Saan papa? Diyak nagpakarakin ko na. Anya? Kasano no sa pulid na ka? Kensana rumbang apanawam ti asawam. Nagrunak at masikugan. Kabaalan ng tibagina. Sana na masapul pa yakadwa ak iti unag tibalay. Mabit man lang, Rigor. Matikawak iti bagbagam. At ka di sanyo nagkinaawatan ken ni Maris. Saan ako nagpalpalikaw pa'y papa? Jakon ay ayatan ni Maris. Anya? Pudno papa. Jakon ay ayatan. Awaran panagayat ko kinkuha na. Jak matamo no apay akila at ti panagbalik tiriknak kinkuha na. Kasla asilangan ti marikiriknak para kinkuha na. May saka ama Agrigor. Di mo amo ti sasawam. Amok ti sasawag papa. Ibagayon ti kayat yung ibaga kanyak. Basta nagbaliwan ti panagayat ko kanya Maris. Mawata kita no apay akila ti panagbaliw tirik na miti asawam, pare Rigor. Ha? Tika di babaya kakuyog mo itay ti makagapo? No apay akayat mong ti makisina ka ni Maris? Nakitam nga sa bali ababaya kakuyog ko itay pare. Wen, nakita kayo iti may sa restaurant. Saan laday ta? Nakita ti panaginagak yo. Iti agpakadakan nga umadayo. Anya? Luklukom ti asawan, pare. Sana nasayaday tangar aramidam. Pare, imbagak mo tinadya kon ay ayatan ni Maris. Naibaw ingan iti sa bali ababae ti panagayat ko. Iso din akong babalawan pare. Talaga saan kon nga ay ayatan ti asawak. Makalawas asaan ka anagawid dito'y balay, Rigor. Nagdandana ka. Gaputadyak makontak ti cellphone mo. Pasensya ka, nung jak nagpakarakan ka. Kan, ingagarak nga nito ti cellphone ko. Anya,
Kansara na masapol pa nga ilawlawag ko ken kati amin. No apaya sa anak ang nagawi dito pala. Asawa na, Rigor. Rumbang lang ang kumaama-amak no sa dino ti pampamanam. Apay ang nagbaliw kamatan kanya. Anya ti rason. Saan kamat at sigod akasta? Pakawanan na. Ngam saan kan nga ay ayatan. Anya? Natatik pa iso. Saan kan nga ay ayatan. Awanan mariknak a panagayat kan ka. Di mo kumasawan ti kasta, Rigor. Inkalay sa anak. Nagkari ka asyak laang ti ayatan. Wen, nagkariak ng paiso. Ngam babawiye kung day taakari. Naamiris ko, asaan kagayam nga ay ayatan. Anya? Ala ako nagiti kagawaak. Kat pumanaw ako niti panay. Pangasim, Rigor. Di ka pumanaw. Ay ayatan ka. Di naklatdan, Maris. Nakapangit din ako. Kaya't konti makisinakin ka. Kasta ka dilatan. Panawan naklatan ajak pay amuno anya at talaga ti rason. Anda ka din sa bali a babae itibiyag mo. Wen, addan kasukat mo di pusok. Diyos, Isu tinakarit naak itinapudno nga ayat. Saan kat kasi ka? Talaga dadalan ti limbong ti panunot mo, Rigor. Apay nga inyawid mo dito yung balay ti babaem. Nagsina akon ka ni Maris, Papa. Pinutod kon anamin pinsan ti relasyon mi kas agasawa. Aniya. Nigayam jingki ti kayat ko. Isu, tinakarik naak itinagpaidumang ayat. Adaken ko na tigalad ti may sa babae asap sa pulag. Diyak kanunungan ti naramid mo. Nakakaasil lang ni Maris a pinanawam. Nagronak at masikog. Diyak mo't pagtalikodan ti anak ko nga day ti saklolo na. Siyak amin tagastos iti panagpas ngayon na. Aniya. Nagsaritaan min day ta abanag, Papa. Amin to akasapulan ti anak ko, ipaay ko. Sa anak to nga agkurang, iti agbalin nga anak ko kan ni Maris. nanang, Maris anak ko, si kamat gayam. Kanapay nga daimot mo adakal abag. Pastragan na kumapay nanang. Ala, sumrag ka anak ko. Langampay tinabambanog. Ay mabitla ang tayalaan ka iti kanam. Sana, nanang. Sa anak pa'y amabisin. Ha? Awan matlat ganas ko ang mga nanang. Ay sos, apay anak ko. Adda ka di parikot yung agasawa. Nanang. Nay, apay nga agluwa ka mutan, Maris anak ko. Pinanawan na ko ni Rigor. Anya. Nakidanan iti sa bali a babae. Pinanawan na ko na namin pinsan. Nagsakit na ito'y ngay naramid kanyak ni Rigor, nanang. Nagdagsan iti parong. Mapanak ni Jay Beauty Salon, honey. Agawid ak tumatla nga dagos, kalpasan amariban ti buok ko. Okay. Si kalata ti makaamon, Jinky, honey. Sana kun nga agbayag, honey. Bye! Masansa na rumwar ni Jinky, Rigor. Sa dino ti papapanan na. Mapan ka no iti beauty salon, Papa. Mapanlag pariban. Diyak kurso na dati pa nagkawkawis na. Nagkiting dagiti isusuot na. Papa, Kurang na lang na... Diyak kaya tabaliksan. Basta diyak kaya ti pa nagkawkawis na. Ayan ti babaunan, papa. Apayasap sa pulom ti babawanan. Agpay saganak iti kanak, mabisina. Kabalam mo ti mangisagana iti kanem. Sana na masapul pa'y nga isagana ti babaunan.
Anya? Saan ka, senyorita, iti daytoy balay tapno aramidem ti kayat mo? Numabisin ka, agluto ka iti kanem. Okay, di ka nga rudan agungat papa. Madadaala ang ti kinataer mo no agungat ka. Anya, Amom, sanak ngagpilpili iti lalaki. Uray lakay, basta gwapo, kayat ko. anya. No kayat mo, ilutuan ka matan iti kanam. Nalainga ka agluto. Sigurado ama gustuhan, papa. Iti da ito'y gaya maklab. Tinakamamuam ka ni Jinky, pare. Wan pare. Oh, apay umisim ka. Anda ka di makapaisam iti imbagak. Naku na iti kanya, akas ka ni Jinky ti kayat mo iti maysa babae. Anda ken kuha na ti galad ti maysa babae kayat mo. Ha? Pare, sapay la ko ma, tasa na masayar direk na iti ibagak ha? Ang may sagaya mamanala iti club ti nangisukatam ko ni Maris nga asawa. Ha? Panag ko na mata agbalinto na ragsak ti pamilyam. Ken nagnanayon nga ta ti ayan-ayat yo. Ano ti kayat mo asawan pare? Agamiris ka pare. Amang ano nakaulaapanan ti limbong ti panunot mo. Wen, napintas ni Jinky. Hanggang, kastoy mat aklase ti pagsapulan na. Pare. Masiguradong nga ta asi ka lang ti lalaki iti biyag ni Jinky. Agpanunot ka na imbag, pare Rigor. Dakulan ti tiyan mo, Maris, anak ko. Dandani ka nagpasngay. Wala nang. Nakakaasin to lang ti anak ko. Gaputawan ti mabangunan ng ama. Maris. Diyak to baybayan ti anak ko, nanang. Ingkari kun day ta iti bagi. Diyak kun namnamaan pa'y titulong nga aggapo kinirigwar. Anak ko. Diyak to awatan dagiti itulong na iti anak ko. Kabailak abyagan nga agmay sa ti anak ko, nanang. Maris, anak ko. Inaklon kumatan anaming pinsan ti panagsinami kinirigwar. Diyak ipilit ti bagikan ko na. Inalilaw naklang. Maris, aramidak ti amin amang padakkel iti anak ko, nanang. Ay na, lalaki itimpas ngay mo, Maris, anak ko. Siyak sa mo ti karuprupan na. Saan kat asik ka? Sika talaga, nanang. Joke, joke, joke. Ay na, maragsakan aklaeng. Gaputatan apukok. Ay na, naglukmag nga ubing. Wana nang. Ala, di ka pa'y unay aggaraw, anak ko. Makapadakas kan ka. Siyak pa'y lati makaamaw iti apukok. Panagkunak, nagpasngayan ni Maris. Di mo ka di mapansarungkaran iti balayda? Saan man papa? Nagkariyak hindi ka ni Maris asak ti makaamo iti amin nagastusan na iti anak ko. Agluwasak iti kabita na panahon papa. Kaya't kumata makita ti anak ko. Kasanugaya mo di pinanawan yung abalayo ka ni Maris. Impaabang ko niti sa bali atao. Takmatla kayatan ti agnal di ti dadya abalay. Anya. Ngala, jak pala kaya pagsaritaan na ita papa. Romara, inaksukunan ni Jinky iti pagtrabahuan na. Nakapilas ka matrigor? Sa dino ti papanam? Kwa? Mapanak iti balaydan natan. Adala pagsaritaan mi. Di na ka di ikuyog iti balay danatan? Ha? Oh, apay adi ka makasungbat. Di na ka di ikuyog ko na? Ay, pasensya kan, Jinky. Adala na pati pagsaritaan di kaninatan. Ulbod ka, Rigor. Ha? Di nakman alilawan? Saan aninatan timapan mo sarakan no di ka ti ex-wife mo? Anya? Bidtot ka di ti atap ko amapan mo sarakan ti ex-wife mo, Rigor?
Okay. Jakon paglibakan day ta, Jinky. Tilang anak ko kinkwana ti kayat ko ang makita. No ipilit mo ti Romuald, di naktumatan makita rigor. Anya? Agpili ka. Pumanaw ka? Wano siyak ti pumanaw kat di naktumatan makita. Jinky, Sa anak amang rabrabak rigor. Talaga apanawan ka no ipilit mo ti kayat mo. Tandaan am dayta. Anya launay tinakitam ka ni Jinky, tapas pasurot kamitlatan iti kayat na rigor. ay ayatak ni Jinky, Papa. Jak kayat ang mapukaw ko iti biyag ko. Anya, At dan tulad taguntawa yung makitak ti anak ko kani Maris. Magkagaranak mo na makakita iti anak ko. no talaga kayat mo ang makita ti anak mo, ipamuspusam. Di ka pa iturayan ka ni Jinky. Papa, Dapat lagayam kan ka ti anak mo. Ngem apay asininam ni Maris. Insukat mo iti may saman nala iti club. mabalin ka di Papa. Saan tayo napagsaritaan dahil abanag? Lakaya kon rigor. Kaya't kumata makita ti apo ko ni Maris. Kailiw kumati madaan iti apo ko. Papa, No saan ka kumaamaag na urnos lata kumati pamilyam. Ubag pa'y kumaitan ti apo ko. Nagaddayo ti na kay turungan ti matang mo, Papa. Adalakit di pagparpari ko ta. Anya ti araramidam dito'y silid ko. Apaya, Di kan agsaupay. Nakitak ngamin anak kalukat ti ridaw mo. Iso si marikaklatan. kaniya. Madlaw analiday ka. Kayat mo, taponasag ti liday mo. Kaniya. Kabailak nga ipaiday ta. Kasukat ti adto a kwartam. Pumanaw ka, balangkanti sa babae. Anya? Inawagan nak iti balang kantis. Pumanaw ka dito'y silid ko. Anya ti mapaspasamak ka. Ang kupit ti barukong ko. Gatanak. Ang sa... Natumban ti lakay. Anya ti aramidag. Ay, tulungan dak! Biyag ti tao. Ang kupit ti barukong ko. Marigatanak. Ang sa... Natumban ti lakay. Anya ti aramidag. Tulungan dak! saanan ang naisamput pa iti biyag ni Papa dito ospital. Natayan ni Papa, gapo iti pan nakaatake na iti puso. Saan ka man nga overacting, Rigor? Natayon ti amam. Awanan ti maaramidang pay nga oray agsangit ka. Anya, Diyak kayat ti agtali na dito'y ospital. Kayat kung ti agawid. Sikan ti makaammo iti bangkay ti ama. Papa, pagawanan nak. Sa pala ko mata mapakawan nak karagi tinagpasulak. Diyak pala nakapagkintaw iti pamakawan kay iti si bibiyag ka. Nagsakit na ito'y may pupusay mo, Papa. Mapuppukaw dagiti alahas ken kwarta ni Papa iti silid na. At dalakit din ang takaw karagi jay. Sana siyak ti pagdamagam iti dayta, Rigor. Saan laang asyak ti tao iti daytoy abalay. Adapay dagiti doa babaunan. Anya, Dagiti babaunan day di papam ti kasaritam. Pacheck nga isulat ti nagtakaw kadagiti alahas ken kwarta ni papam. parakunak. Saan ang maaramid dagiti babaunan ni Papa ti agtakaw? Nabayag na pagserserbiyan ti amak. Kat? Asino kumangarod ti nang takaw? Alangan mat nga da simrek asabali a tao dito'y balay. Oh, Nasyak ti sika. Papanawa mo dagiti babaunan. Taawanan day di papam. Awanan ti serbida iti daytoy apagtaangan. masansan ti iruruar mo, Jinky. Sa dino ti papapanam.
Saan mo kontrolado ti biyag ko, Rigor? Mapanak iti kayat ko apapanan. Anya? Jak kayat ti tinor ti panagsarsarita ma. Pudno mat, Rigor. Mapanak iti kayat ko apapanan. Awan ti karbangam amang lapad kanyak. Anya? No kayat mo anasaya at lata ti relasyon ta. Di mo kumalapdan ti kayat ko. Agriring ti cellphone mo. Oh. Apaya di mo sumbatan. Sino tayo nga umawawag ka? Ako Mutuy tayo ta cellphone. Saan? Di mo alam ti cellphone ko, Rigor. Nakan ti lalaki tag parparang iti screen ti cellphone mo. Sino tayo ti lalaki? Sino? Okay. Boyfriend ko. Napnak kan? Awanan kay ti bain. Tinungpanak. Awanan kay tibain, Rigor. Manangal lilaw ka, babae. Lino ko naklang. Saan ka nga ayatan, Rigor? Kwarta laang ti kayat ko kan ka. Gapo iti na ito'y apanang pasakit mo kanyak. Panawan kan. Anya? Di kan kasapulan pa'y, Rigor. Nauma akon kan ka. Masakit na ito yung naramid kanyak ni Jingbei pare natin. Nagsasakit. Ita, makariknakan iti sakit. Nagbalatag matlakan ka ti inaramid mo iti kan ni Maris nga asawa. Pare, Jay ideal woman mo. Nagbalin abangungot iti biyag mo. Insukat na ka iti sabali a lalaki. Kinamangan no iso tinang takaw kadag iti alahas kan kwarta day di papam. tiyawanan pa'y na babae. Tilang may bagak ita. Urnusan ti bagim. Mga barwanan kan pare. Kablaawan ka, Junjun, anak ko. Naggraduar ka ni iti college. Agbalin kanton ang maestro. Wala na. Agyaman ak matitianos yun ang paadal kanyak. Sayang, no si bibiyag pa'y kumaray di lola. Naimatangan naman ti panaggraduar ko. Sigurado ang maragsakan mo't day di lolam, anak ko. Utang ko na imbaga na kambay ti kada kayo nanan. Isagot ko kada kayo ti day di lola ti panagturpos kon iti kolehiyo. Agyaman ak iti panang sarong karmo kanyak di ti balay pare natan. Madanaga na. Iso sinarungkaran ka dito balay mo, pare. Duwang aminin alawa sa di ka makuntak. Pare, Nabaybayamon ti bagim, pare. Di kan sapay magmanganan. Nagkutong. Aguyak ka pa yan. awan ganas ko amangan. Naputag may sakpat lang ang bibiyagan pare natan. Di mo sawan ti kasta, pare. Pare, Agluwa ka mutan. malagip ko lang amin tinaglabas. Kumusta nga taitan ta Maris kan ti anak mi? Tatlong tibasol ko ka ni Maris. Pinanawa kay ni Amasikog. Nagpakpakaasi adyak pampanawan. Pare. Amok anasakitan iti dahi di apanawan. Kaslaawan la kanyak ti panangisinak kan ko ana. Kaputan ako laapan ti panunot ko. Nagpaylo yung sakit ti kinaimbag ng pagpakita ini kanyak ni Jinky. Saan pa yan daw ti amin, pare Rigor? Mabalin mo pa iti agkid daw iti pamakawan ka ni Maris. Nabayagan na panawan tinaglabas. Awan matan ti damag ko may papan ka nakwada iti anak may. Pamanganon damat sa bali a pamilya ni Maris. Mabayin ako nagparang paikan ko na pare. Pare. Basol ko ti amin. Kat pagbabawiyak itanday to eh. Apaya anaramid ko ti kastoy ti pamilya. Itay mo pa'y akit kita, Angela, kay anak katugaw iti saan unay nga dayo. Friend, Kanayo na makitak day ta ala kaya nakatugaw iti day ta banda. Nakaladladingit ti rupa na. anya, Tunggal mapanak diti plaza. Makitak man day ta ala kay. Langana tinaliday. friend, Tinasayat. Asit kak day ta ala kay kat kasaritak. anya,
Sigurado ka, friend? One friend. Ang mga kasapulan na lang ti kasarsarita. Sige, makaamu ka. Umuna ako nga agawid ije balay mi. Ang mga nuur-urayan nakmatan ni nanang ko. Sige, friend. Total, nalpas matan ti aramidan tadi ti sentro ti ili. Inaklabit kasarsarita dahi ta alakay. Ay bagang oras yo, tata. Ay bagang oras mo mat barok. Kanayan kayo nga na makita ng agmay-maysa. Ken nalitay kayo, bayat nagtugtugaw kayo dito plaza. Masigagak. Kaamangan ko nakno kasapulan yung ti kasarsarita. Madlaw kami ang naliday kayo. Barok. Wan kaya, siyak ni Junjun. May sak aman nursoro iti public school iti dito nga ili. May sagagaya ma maestro, sir. Siyak mat ni Tatam Arigor. Di nakawagan iti sir, Tata Arigor. Junjun, kunamlatan kanya. Sige, Junjun. Tata, at dalakit ipagparparikutan nyo. Kasi tinakunak, ang mga kasapulan nyo ti kasarsarita. Ket babaan na ita, malaganan ti barukong nyo. Si dadaan nakadungag ka na kayo, tata. Apay adi mo matan garawan ti kanam, Junjun anak ko. Kunak man numabisin ka, iso ang nagluto ak adagos iti pang malamanta. Pasensya kayo, nanang. Napanunot ko lang kami ni Tata Rigor anam amok iti plaza. Ha? Rigor kunam anak ko. Una nan. Naging nistorya kami iti plaza. Nagkasang gayam tinapasamak iti pamilyana. Ha? Isumot la kano ti makagapo. No apay anarakrak ti pamilyana. Iso analaos kano itan ti panagbabawi na. Anya? Uray saan ko akap-kapin ano. Makarik na ak iti asikan ko ana. Gaputan nalaos ti panagbabawi na. No apay kano pinanawan na ti masikog nga asawa na. Anya? Agmay-may sa kano itan ni Tata Rigor. Gaputan na bayag mat na panawin asininaan tinang loko mo't lakin ko na. A live-in partner na. Anya? Masansan kayon nga agsarita kin ni Tata Rigor. Anam amom ije plaza, friend. One friend. Nagbalin kano pa yan nga ayuyang na di plaza. Agpag na iti parke. Tapno mawat-wat ti bagina. Sa bagay, kasta talaga ti aramidan dagiti daddo maa senior citizen. Mapandaagis tambay ije plaza. Ken agpag nadamatan. Among friend. Naglagaan tiriknak ni Tata Rigor. Kasla na bayag kami nga gamam mo. Kasta ka di, friend. One friend. Itinabita panawin na panagamam mo mi. Nalagaanan tiriknak ken ko na. Nang rona, ket naamak pa yan ti istorya ti biyag na. Idi pala kano akayat na asapulan ti asawa ken anak na. Ngam adda pa nagdwa-dwa na. Kaamangan kano no addan sa bali a pamilya ti asawa na. Friend? Lumagasa kiti plaza kalpasan ti trabaho ta dito pagadalan. Bareng adda manen ijay ni Tata Rigor. Kunakon ket nga da kayo pala dito plaza, Tata Rigor. Nay, si kamad gayam, Junjun, Barok. Malaman, ngam adda kayo pala dito plaza. No kaya tiyo, itulod kayo ni di balayo. Sa anak pa'y nga gawin, Barok. Sa maysa, awan matlat awinak iti balay. Gaputa ag may sa akmat nga rodan. Tata, adala nga maburi nga kiti balay. Kay kayat kun dito gaputa ado ti makit-kitak. Kasta ka ni tata? Wen, Junjun. Kinapuno na. Nabayag ka panawan asa anak anagawin iti dayto nga ili. Nabayag anag na idak iti syudad. Ha? Adamat labalay ko iti dayto nga ili. Nga iso ti pagnana na kita. Nagsumliak. Daputa kayat ko na alagi po yan tinapalabas mi iti asawak. Tata, nalawa na ito nga ili. Ken nalabit.
Agnanaad pala iti dahito a lugar ti asawa. Ang naunag a rason, no apaya kanayo na nagistambay iti dahito a lugar. Pagpaspasara ka, tabarang makita dito iti asawa kan ti anak mi. Tata, umdasan kanyak nga makitak ita. Kaputa mabainak matan nga agparang. Dakkel ulay ti basol ko. Siguro baro wano balasang matan ti anak mi. No sana ka mariro. Katawanam ti anak ko. Tata, lakaya ko. Sakbay ko mga ipulang ko ti bulot ko abiyag. Makitak pa hindi kita kinak. Di kayo mapukawan iti namnama, tata. At nakasi ti Diyos. Makita yung tungot lang ti pamilyayo. Barok. Ay, tinasaya, tata. Ikuyog kayo ti balay mi. Tapno maam-amuyo mo't inanang ko. Agpasyar ka. Anya. Asidag lang ti balay mi kaninanang ko dito ili. Mapalin na pagpagnaan. Ngam, adamat di ko check apagluganan tayo. Sigurado ka? Akayat nak nga ipasyari di balayo, parok. Uwan tata, da kami lang kaninanang ko ti agnana di balay mi. Kasta ka di. Kinapuno na, kagat-gatang mi lang na di abalay kaninanang ko. Inla ko ngaminan ni nanang di family house da. Iso nagdapat kami mutan iti sentro. Kan as-asinag iti pagadalan na pagisursurwak. Kastagayam, barok. Awala, sumurot kayo kanya kiti balay tatarigor. Tapno maam-amu yumot ni nanang ko. Agyaman iti dahito akapen, Junjun barok. Naalam ti husto at timpla akayat ko. Agyaman ta nagustuhan nyo ti templak, tata. Nalawak na pintas ti balayo. Nagdalus pa eh. Kasanumat ngamin, naggaget laonay ni nanang kong agdalos. Di na kayat na nakarugrugit di ti balay. Kasta ka di, lasing patlakit di ti inam. Gaputa pinadakkel na kaanasaya at tao. May saka pa yun na profesional. Talaga na singpet ti inak. Ore no single parent na aramid na latta ti mang paadal kanyak. Kasta ka di. Uwan tata. Ado ti sakripisyo ni nanang anang padakkel kanyak. Ne, aday tamat gaya man ni nanang. Simbang pwede. Adamot gayam sa nga ili man ako. Rigor. Maris. Sika. Mabit lang nanang. Agam-amu kayo kanita tarigor? Junjun, papanawon daytoy atao. Pangaasim anak ko. Anya? Basta papanawon daytoy atao, Junjun. Jak kayat makita daytoy atao. Saan? Di nagpapanawan, Maris. Kaya't kadyasawon na ito eh. Ani Junjun ti anak ta. Ha? Anya ti kayat asawon na ito nanam. Ibagam tagpaiso, Maris. Ni kadi Junjun ti sikuk mo iti. Pumanaw ka, Rigor. No di mo kayat ti pumanaw. Mangayabak iti pulis. Kat ibagak amang riribok ka. Itay pa yan nakapanaw ni Tata Rigor nanam. Agpudno kayo kumakanyak. Iso kadi ti amak. Wan, anak ko. Ni Rigor ti amam. Anya? Lukas na nga ron. Kinaulbud lang ti imbagayo ti kanyak. Anabayagan anatay ti amak. Pakawanin na, Junjun, anak ko. Naibagakladay tiya, higa po iti gurak kan kwa na. Nasakitanak iti husto. Pinanawan naklatan ti amon. Kat insukat nak iti sabali ang babae. Nanang? Nagpakaasiak idi adi nakpampanawan.
Ngam saan adimngag. Pimanaw lat na akadua na ti babae na. Nang, Pulos adinak impangag ni Rigor. Isuan namin pinsan matan alinipan ko. Diyak kayatan amakita pa'y dayjay at tao. Naimbag nga oras mo, Maris. Nathan, Namuha ka ni pare Rigor ti pagnandadan nyo. Isungay maya kadagos. anya, Kinapudno na, napatagtibagakan ka. At da ita ospital ni pare Rigor. Kat agngangabitan kan patay. anya, Nataningan ti biyag na gapo iti lang kanser. Komplikado ti sakit na. anya, May salahang ti kidkid daw na kanyak. Ti panagkid daw na iti pamakawan. Sakbay nga ipulang na ti bulod na abiyag. ay yamanak. Kasi narong karandak di hospital. Maris, junjun ako. Rigor, Tatang, junjun, anak ko. Pakawanan dak. Takal, tibasul ko ka na kayo. Sabay lako ba na mapakawandak? Napayagan na panawin ang pinagbabawiyak sa amin. Rigor, Kaya't kadi asawan ti panagluam. Ang napakawan na kon, Maris. uwan Rigor. Napakawan ka. Agyaman na itik pa ng pakawan mo kaniya. Mabalin kani. Arakopan kayo nga ginak. Iti ba udi akong taway. Uwan Rigor. Arako panda ka. Arakopan na ka, tatang. Iba't patik kayo. Kanayan niyo. Lagi penday sa... Iba't patik kayo. Ha? Nagsalungay nga yan ni tata. Diyos ko. Natayin ni Rigor. Tatang, nukaano anam mo kayo. Isupay tipo po sa iyo. Apay pinanawan na kami manan kanina lang, tatang. Adto'y dagiti dokumento kan kasuratan ti sanikwa day di Rigor nga amam, Junjun. Si katimang tawid ka dagito'y anak ko. Nana. Oh. Apay, nana. Anya ti kayat asawan ti panagsin na ayo. Simken la iti isip ko tinapasamak iti pamilya tayo, anak ko. Oray kaskasano, nalaganan mo't ti barukong ko. Gapo iti panang pakawan ko iti day di Rigor. Di kayo unay nagpanunot, nana. Mga barwanan tayon. Itanam tayon itilipat ti batibat na napasamak iti biyag tayo. Junjun, anak ko. Di kayo danag. Adda aklaan ditoy. Di kayo tupulos baybayan. Gapu ta ipatpatig kayo unay-unay. Biyag ti tao. Oy, friend. Anyat mapaspasamakan ka? Kita mutlatan dagiti makan. Awan ganas ko amangan, friend. Anya? Uy, sikat inangawis kanyak amangan ta iti daytoy a restaurant. Ang hindi ka mangan? Si kalatan ti mangan. Talagang awan ganas ko amangan. Ay, mabit man lang, friend.
Ada parikot mo? Ay, kunakon kat nga ada parikot mo. Mabali na maamuan. Albert, Ni, magluwa ka matan. Pren, apay ka di. masikog. Anya, masikog ka kunam, pren. Oan, Albert. Doon abulan ti sikog ko. Sino nga rin nakasikugkan ka? Ni Raul. Anya, kit apay nga agsangit ka? Saan ka di akaayan-ayat mo ni Raong? Pinanawan na ko ni Raul. Sana na nagpagpakita kanya. Anya? Anya ti aramida, friend. Diyak kaya tamamon dagiti dadakal ko ama sikuga. Friend, Guraan daklakit di dagiti dadakal ko. Naipudnok kadakwa da ama sikuga. Apay adito'y balay tinagawidan ni Marisa gayem bao Albert. agparparikot ni Marisa, tatang. Anya nga iti pagparparikutan na. Masikog ni Marisa, tatang. Anya, masikog ni Marisa. Uwan, tatang. Ang pimanawan di lalaki na nakasikugkan ko, ana. Ha? Mabutang nga agawid iji balay da. Iso nga umyan pa ila dito'y balay, tatang. Awanan ti sa balay pa tumulong kan ko, ana. No, sana siya. Nasingid agayem ko ni Marisa, tatang. Nasaysaya at siguro no ibaganan ti agpaiso kadag iti naganak na. Ha? Saan na mailimad ti panagsikog na Albert? Makita lata ti ebidensya. Ti kayat ko sawain, dumakilat ti tiyanak at makita dagiti tataaw. Tatang? Naskain nga ilawlawag ni Marisa tinapasamakan ko ana kadagiti dadakil na. Adda gumura dagiti naganak na no ilimod na ti amin. Anya ti aramida, Albert. Dang randak lakit di dagiti dadakal ko. Naipudnok kadakwa da ti amin. Kaya't katulungan. Anya klase ti tulong ti aramidag. Dumagdakalan ti tiyan ko, friend. Mariribo ka na. Ay, Marisa. Anya ti aramida. Dakla parikot na ito eh. Sana kaskali na abas talatan ag desisyon. No anya ti rumbang aramidag. Albert. Anya nga tan maipudnom lahat kadag iti dadakkel mo tinapasamak. Anya tan mong pre. Amang ano maawatan da ka. Ket mapakawan da ka. Kumusta ni Marisa agayimaw, Albert, anak ka? Ay, nakakasitigayem ko nanang. Masya naklaunay kan ko na. Albert, Saan na anagayatan ti amin. Ken di na ni naman na maapanawan ti lalaki ang nakasikugkan ko na. nasaysaya at lata nga ipakamu na kadagiti naganak na tinapasamakan ko na anak ka. Imbaga akong dayta, ang agamak ka nanang. Iso ang mariribukan. Ay, Kaya't ko tulungan, ang kasano. Agpada kami ang mariribukan. Gaputan na singid agayem ko ni Marisa. italakon kan ka ti anak ko, Albert. Adto'y dagiti usar na. Ha? Anyat kahit masawan, friend. Kaya't ko ti umadayo. Isong ibatikan kan ti anak ko. Agpampanunod ka kadi? Apay nga ibatim kanyak ti anak mo. Agsubli agto. Katala agto matlakan ka ti anak ko. Ibilang mo kumakas putput no nga anak mo. Friend, Agkari ka kung mga iwan naman imbag ti anak ko, Albert. Marisa, No talaga agayam na. Aramidam ti kayat ko. Italakon kan ka ti anak ko. At ibilang mo kumakas putput no nga anak mo. Apay nga imbate ni Marisa ken kaday tanga ubeng Albert. kaya't nakanot yung madayo tatang. Di namat nilawlawag kanyak ti makagapo. Pimanaw latan. Anya, Nalabit aginura dagiti dadakkel na. Iso na panunot na langan ti pumanaw.
Ay, kasano nga rudan. Si kanti mga iwan iti anak na. Uy na tatang. Siya kung timang padakkel iti anak na. Ay, anak ka. Nagkariyak ka ni Marisa nga iwanak ti anak na. Ken ibilang kumuten. Kas pudpud nung anak ko. Huston, baby. Di ka nagsangit. Husto na. Ay naanak kaw, amangan no agsakit ityan na. Itaypay nga agsangsangay. Ay, uwan nga ron nanang. Mala, mabiit lang tayo nakalain jay lana tinyaw. Isap-sapom iti tiyan na. Diyos ko. Anya nga tati aramidak kan kaya, baby. Hindi ka matan sumardang agsangit. Ay, huston tani. Nabanlog ako na mangisalsalakan ka. Agyamanak, nakaturogan ni baby, nanang. Narnakanan iti turog. Nalabit ang nagsakit ityan na itay, iso nga agsangsangit latan. Ala, ingkay mo iti siledyo ka ni tatang nanang. Rabin. Ay, jak makaturog aging ka nakariing ka anak ko. Ha? Mapuy-puyatan ka paikit din ang mga awer ken ni baby. Nanang, Ayun gayam, naipusan tigatas ni baby. gumatang inton bigat nanang. Siya kung timakam mo. Ala, si kalatan ti makamu anak ko. Ay, kaasimat da itang ubeng no awan gatasen na. Di ka meten sumarsar dengag lablaba, anak ka. Nagado nga dagiti lalabak tatang. Nang runat ti usar ni baby. Ay, di kan sa magin inanan. Ay, mabanog ka ni tiday ta nga raramidem. Ayos lang tatang. Kabalak da ito yung aramidak. Ay, anak ka. Sambutak taglaba. Gaputan nakaturog ti awer ko tatang. Ay na, jak tumanan makalaba inton makariing. Sa bagay, Ano saklatan da ito yung aramidak ita tatang. Nagpintas ti anak ni Marisa. No makita na kumaita, sigurado ang maragsakan. Nagbiital daw. Dakkalin ni baby. Kaya nasursurok mo ten nga ipatag. Nagbalin mo ten akamang ti pamilyami. Amo manak. Uray saan ka apudpud nung anak. Ipatpatagkan. Aramidag ti amin, tapno agbalin ka na ragsak. Pagadalan, kayan agbalin ka to na singpet, ha? Daddy, kabangla akong tagawid ngagmay maysa. Saan na masapul nga may daksuksukong na ni pagadalan. Anya? Mabainak ka dagiti classmates ko nga may dakpay lasuksukunan. Saan ako nga ubing? At dan panunod ko. No kasta, ibayin na ka di nga amam, Paula. Wan, Daddy. Mabainak, gaputa saan ta ka nung agkaruprupa. Anya? Diyak kayat nga ibagada ti kasta. Mabainak ka talaga. Iso asapay lang kumata maawatan dak. Kabaila akong tagawid iti balay ngagmay maysa. Apay nga ipalubos mo, abugkawan na ka ni Paula, anak ka. Nanang, Inaramid mo amin na kabailam amang padakkel kan kuana. Ngam kastoy lagayam ti pagtungpalan na. nanang. Di makalmutan nga awan respeto na. Saan mo mat ngayon suro iti saan anasayaat? We nanang. Sana ka nagkurang anang padakkel kan ko na. Inaramid ko amin nga mo apamuspusan. Tapno dumakala na sayahat. Ken magatang na amin ti kayat na. Albert, Anya nga tati nagkurang kan ko na. Tapay adim bakal asoker ni Paula. Nalipatan ti balon mo ije balay Paula. Iso nga inyag kundi ti pagadalan nyo. Apay nga may kayo pa lang diti pagadalan. Saan ka di nga imbaga kasan kayo nga umay ditoy? Inyag kula ti balon mo. Tapno saan ka amabisinan anak ko. Nala, yag yung arudan. Saan kayo nga agbayag pa diti pagadalan, Daddy? Diyak kaya ta makita da kayo dagiti kadalak. Sige anak ko. Agawid akon.
Oh, apay nga agluluwa ka, anak ko. Anyat pagladlading itam. Awan, nanang. May papan ka di manan kini Paula ti pagladlading itam. Oo, nanang. Iba'y naklaw na yan ni Paula kadagiti kaadalan na. Ay, sabali apuli tinagtaudan ni Paula, anak ko. Awan dengdenggen na asao. Nanang. Saan kamot ang nagkurang anang padakkel kan ko, ana? Ngam talaga nga ugalin antibastos. Malaman na, nanang. Awan pa'y lang ni Paula. Ay, sa tinungatan tinapnapananday siya nga ubing. Malaman nga agpaiso. Madandanagan ako na. Ay, sapay lang kumatawan da ka sana pasama kan ko, ana. Ay na anak ko, di kag panunot iti saan anasayaat. Awan ti dakes ang mapasamakin ni Paula. Agawid tulat taday jay dito'y balay. Puutam to'y imbaga. Anyat baby ang yungay no maluma kun nga agawid, lolo. Ay nagbastos ka na sumungsong bat, Paula. Kasanumot ngamin. Pakipiangan nyo tar aramida. Ay namadanagan ka, bingarod ka dadadim. Iso damdamagakan ka, no sa dino tinapanam. Napan kami kadagiti kaadala kiji plaza ang nagpaspasyar. O anya, napnag kayon. Ay, Paula. Diyak kaya ti pa nagsungsong bat mau. Di ta kayo malangan. Ay, nagbastusan nga ubeng. Pinanawan naklatan, kat siyempre kan itisilid na. Ay, no saan labay parit adang ranti ubeng. Ay na, inaramid ko tapno agnakem. Saan aron ba nga kasya ti pa nagsungsungbat mo ka ni Lolo, manak ko? Pinadakkel kay tinayin pagkasarsuro, Paula. Di ka kumagarami di ti sana nasayat. Nas ka na respetuhan bagi tinatangan, ha? Kasasarita ka, Paula. Sumungbat ka. Anyat kayat yung ay sungbat ko kada kayo ay daddy. Awan mo't madingay naramid ko kani lolo. Awan. Nagalasan ti kasta pa nagsungsungbat mo, Paula? Kalayon lang na siya ti makit-kita yung agkam-kam mali. Awan lang ka din tinaramid ko anasayat kada kayo. Anyat kayat yung kunak. Tinumpadak. Sorry, anak ko. Diyak ing gagara. Paula! Agsubli ka! Diyos ko, nakabil ko ni Paula. Paula! Lukatam tirida, pangaasim. Nagurgura ka, daddy. Ala, lukatam tirida, tagsarita ta. Ay na anak ko, di mo ipilit no di na kaya't akasarita na ka ni Paula. Nanang. Nakita ti panangkabil mo kan kuana. Saan mo ngayon gagara ti amin? Bunga laang ti pungtot mo. Nanang. Rumwarto mo't laang ni Paula iti silid na. Di mo latan singaan. Marisa, sika? Juan Albert. Siyak nga ron. Kumusta kan? Apay nga itakalaga nagpakita. Ilawlawag ko kan kati amin, Albert. Pastor ka na ko, ma. O sige, sumari ka. Kastagayan tinapasamak, friend. One friend. Nagtrabaho ang kijabal na siya tao. Nagsubliak. Tao may ko alaan ti anak ko. Anya? Kumusta ti anak ko, Albert? Kuha. Aday ti silid na, friend. Kaya't ko ang makita ti anak ko, Albert. O sige. Please. Mabit lang, man. Ayabak lang ni Paula. Pasensya kan, friend. Di na kaya tirumor iti silid na. Anya. Agsangsangit ni Paula. Nasakit pa lang amin tinakam na kanyak. Apay ano sakit tinakamnakan ka. Nadanglak. Gapoy tinagalas nga ugali ken panagsungsungbat na. Anya. Sa anak mata nagurang anang padakkel ken kuana. Inaramid ko amin nakabalak tapno dumakala na sayat.
Albert, Agam na pahayak, friend. Nagalas ti panagsungsungbat na kada kami kadatatang kananang. Dispensara ma, no nakabil ko ti anak mo. awan tirumbang nga ikidawam iti dispensar, friend. Inaramid mo lang ang tirumbang. Marisa, Kaya't ko ang makasarita ti anak ko. Mailiwa kon ang makakita kan ko na. Paula, nagdakal ka na. Apay nga inarakop, nak. Sino kayo? Ko, Sino kayo, kunak? Apay nga inarakop, dak. Paula. Isa tipod mo nga inam. Isuti, inak. Wen, dahi ta tipod no. Ni Marisa gayam ko tipod no nga inam. Kasano ang napasamak dayta, daddy? Kasano? Ala, dumngag ka. Ilawlawag ni kan kati amin. Kastagayam. Impaampundak lagayam ka ni Daddy Albert. wan anak ko. Pakawan anak, ngimbati ka kan ko na idi maladaga ka pailangan. Nagbutangak lang amin kadagiti dadakal ko. Inlaksidak nga anak. Iso an aramid ko kan kati kastoy. Anya, Nalawagan kan kati amin. Asyak ti pudpud no nga inam, Paula. Nagabrudak. Tapno makaurnungak. Kat umay kan alaan. Nagsaritaan min da ito'y kini Albert. Iyawid kan ijay balay ko, Paula. Jak kayat ti sumurot kan ka. Anya, Jak kayat ti sumurot kan ka. Paula, mabit lang! Paula! Bye-bye hamon, friend. Ikampay la iti panawan tapno agpanunot ni Paula. Kalaat nga minti dadating mo. Albert, Sa nakas karina asumurot latan kan ni Paula. Nabayag a panawan ada kami ti kaduana. Albert, Ken may sa impatag ko ni Paula. Ibilang ko na pudpud nung anak. Isuan, nasakit mo't para kanyak. Mapukaw ko ni Paula. Albert, friend. Ulitek. Ikampay ti umno a panawan. Makapagdesisyon kung makapagpanunot ni Paula. Di kagdanag, friend. Alukuyag as sumurot to kung kati anak mo. Sana na kami tipudpud no a pamilyang, Paula. Iso sumurot ka ni tipudpud no ngay namuan. Agluluha ka, Paula? Sorry, Daddy Albert. Inarakot na kita na Paula. Sorry no nagbali na ka sana nasaya at kada kayo kadalulo kan lola. Siyak pa'y gayam tagyaman kada kayo. Gaputay na iwanan dak nga uray saan da kapudpud nung anak. Paula, Agyaman aglaunay kada kayo. Gapoy ti panangasikaso yung kanyak. Manipon nita, ang sing-sing po tapon. Paula. Ipatpatag ka, Daddy. Ipatpatag ka, mat. Paula, anak ko. At ti kwarta, Albert. Awatem ko ma. Apay na ita kwarta, friend. Pangsubad ko iti kinaimbag mo iti anak ko. Anya? Please, awatem ko man, friend. San? Diyak awatan na ita kwarta, friend. Diyak pabayadan na giti nagastos ko ka ni Paula. Anya, Kanjak mat isinger na giti bambanog ko ng padakkel kan ko na. Umdasan kanyak. Tinarik na kapamatag ka ni Paula. Albert. Managsakan para kada kayo nga agina, friend. Kasapulan ni Paula ti pamatag mo. Kas may sangay na. Nagsingpat ka agayam, Albert. Man nakaawat ka unay. Inaramid ko lang ti Rombang. Ken nagkariyak idikan ka nga aywanak ti anak mo. Albert. Tinungpal ko na ita karik, friend. Ura na dagsan iti barukong ko.
Ajakton makadan na ni Paula. Pilit aglatatag bali na naragsak ka natibkar. Friend, O sige. Alaan mo ti anak mo, friend. Ket ikarkarharag ko. Amata ginayon ko matiragsak yung agina. Naimbag nga oras mo, Marisa. Albert, Uwin, siya nga rod. Imayak. Takailiw ko ni Paula. Ken, daron pa nga ipudnokan ka. sige, sumrek ka pa'y. Dito o nagtipagsaritaan ta. Agamanak, Marisa. Agtugaw ka. Agamanak manan. Albert, anya di ko na maipod no. Amo, Marisa. Idi pailada mo. Dan marikriknakan kang ayat. Anya, Amin, mabainak lang di amang ipudnokan ka. Ngamita. Ipudnokan kan, tinabayagan na marikriknak. Ayayatan ka, Marisa. kinapod nun. Gapo iti kinasingpat mo kanya. Nasursuro ka mat nga inayat, Albert. Ay-ayatan ka mat. Agamanak, Marisa. Kensan kan nga agabrod, Marisa. Tapno adda kadwa ditoy ni Paula. Tapno masulnitam dagiti tawen nga awan ka iti sibay ni Paula. Ketno ka sa pulan nga agabrod para kada kayo. Aramidek. Gapot ay patpatag kayo ka ni Paula. Agyamanak, iti panagayat nga impay mo kada kami iti anak ko. Biyag ti tao. Ay kat ni bayaw mo ati kasarita, Pearly ading ko. Total, awan mo dun, ti aramidon na. Kalpasan ang maitulod na kay opisina pagtrab-trabahwak. Ay, sapay la kumata manugot nga isupay la ti mangi maneho iti kotsek manang Arlinda. Di ka madanagan, Pearly ading ko. Nasingpat ni bayaw mo at Serik. Sigurado nga manugot day jay ang mangi maneho iti kotsel. O sige, kasaritak to nga rod apaman ang makasangpot iti balayo ni Bayaw Jeric manang Arlinda. Wen ading ko, ala, urayang biitan. Ta, ada nang ibaunak ken ko, ana. Nag-resign nga min driver ko, Bayaw Jeric. Sapay la kumata matulungan na. Sikapay la ti mangi maneho itilugan ko. Sana parikot day ta, ipag Pearly. Agyaman nak Bayaw. Ay, kasapulak at talaga ti driver. Nang runa numapan ko sa rungkaran dagiti negosyo kapakanan. Awan ti mga pagyamanam kanyak ipag. Si dada nakatumulugan ka. Nasayat nga rod no kasta, Bayaw. Kala at ngamin ang nag-resign jay driver ni Pearly. Iso sikapay la ati kinasarita na. Awan mo't parikot kanyak, tawan mo't araminak dito balay. Wen. Tulungan pa'y lati kabsat ko Di na mo nga rod ammo ngamin tagmaneho. Anya nga tanong isurok langan nga agmaneho. Tapno sana nga agparparikot pa iti driver. Sa bagay, husto ka lakay. Gimatang mo't ngamin itilugan na ngam di na mo't ammo nga maneho. Ala, tamapanak iti balay na. Ada ka no papanan may, bakit? Ala, wen lakay. Agan-anad ka iti panagmanehom Kabarbarugam ti kutsim ipag Pearly. Wen Bayaw, upat pa'y laabulan na kanyak na ito a kotse. No kasta, inlakom di sigod ako tsim? Wen Bayaw. Pasensya kan naisturbukan. Sika talaga ipag. Saan ka din nagsaritaan tanday ta abanag? Wen matkit di Bayaw. Sumarag ka pa dito palay, tagmerienda ka sakbay ti panagbiyahe ta. Saanan? Napsugak pa ipag. Urayan nak nga rod dito yan agpulusak biit.
Nagbaknang kan ipag. Gamaging kayta, awan pa boyfriend mo. Bayang pala dayta boyfriend dita bayaw. Sakit la ti ulo dayta. Sa bagay. Ipang pangrunak dagiti negosyo. Isong awan panawon ko makin na yat. Kasanungay no mabaakan ka ipag. Urayan na. Talagang awan na sisam ko maki-boyfriend bayaw. Ipag, magpintas ka. Sayang ti kinapintas mo no mabaakan ka lang. Di nakman rabakan bayaw. Naglaadak tupay. Anya naglaad nga ibagbagam ipag? Naidumduman ti kinapintas mo. Ado ti atiwom nga artista iti TV. Ulbud ka bayaw. Sa anak nga ulbod. Isan mo pa lang kat makapainlaban. Agsabdang ka man mo't dita bayaw. Tikit di pa nagmanehom ti into na ram. Sana siya. Makita? Nagpintas ti isam mo ipag. Nagsamit nga isam ko naman. Loko. Sir. Sikar ka dito boyfriend ni Madam Purdy? Saan ko girlfriend? Ipag ko. Kabsat ti asawa, madam. Patinsya kan sir ah. Kunak mo kayan ayat mo ni Madam Pearly. Kaputa, nagpasig kayo, titunggal maysa. Anya? May sagayam kadagiti para innaw dito yung restaurant ni Madam Pearly sir. Yak ni manong mo. Saling. Kasta ka di. Syakmot ni Jerry. Iman manehok lang ti kotse ni pagperli. Nag-resign ngamin ti driver na. Kasta ka di, Sir Jeric. Wen, bayad nga awan paag-apply a driver na. Siyak pa'y lang ti agmaneho. Bayaw, Jeric. Nagpaut mo ti pa nagsarita yung tinadya tomboy. Wanipag, nalay nga ang istorya Ipagarop na pa'y nga agayan ayat ta. Anya? Wen, asyak ka nun ti boyfriend mo. Ala, di lamad-madlaw naman. Angam nasingpot day, Jay. May isa ka dagiti pagtaltalkak dito restaurant ko. Nadlaw ko man ta ipag. Napasig ang makisarsarita. Bayaw, kayat mo timangan. Amangan numabisin ka. Napsugak pa ipag. Di na ka di pa kadalaga. Amangan no kumutong ka. Makapasulaklakit di kinimanang Erlinda. Anya? Sinalbag kamot pare Jeric. Ni, apay ana ibagam day ta pare Renz. Sakla ko man tinala ni ipag mo a driver na. Ay katag-apply ka Saan asyak ti pangibagam? Nagasat ka talaga. Kanayon kayo nga guyog ko ni ipag mo a Perli. Ay. Di mo ikan iti sabali kay papanan ti panagkuyog mi pare Renz. Kabsat lang ti pangibilbilangan mi iti tunggal mesa. Pumapalak lang amin kan ka pare. Nabayag gamin na kurso na adak ni ipag mo. Ay kat agdaton ka kan kuha na pare. Mabainak met. Anya ko mo ti pagbainam. Nasingpot mo ti ipag ko Bak na gamin ni Perli. Ano ti negosyo na. Imposible mo't lasong bata na ti ayat ko. Ket may sakla jeepney driver. O talaga kursonadam ti ipag ko. Ingkag dato na. Nalakalang mat nga sitgan ni ipag Perli. Ana, Jeric lakay. Nagadumutin da ito yung makmakan. Intad amin dayta ni Perli. Diyak namin inawat daytang dan ko kan na. Iso amak makanti intad na kanyak bakit? Kasta ka di? Uwin. Nasingpot diyak kabsat mo. Di na kaya't ang mabisinan. Kanayon na kapag meriendaan. Nasaya at no kastaan. Makabannog mo't ka, ti agmaneho. Una bakit? Kaasimot ngamin no awan ti mangimaneho itilugan na. Nang runaket adayo ti ayan dagiti restaurant ta. Nagbaknangan ni Perli. Agasam, talo ti restaurant na. Wen, nagagat ngamin day jay akabsat ko. Dagiti latan negosyo na ti asikaswen na. Ni, nagsapakan ngay mediti balay, bayaw, Jeric. Winipag, kalpasan ay naitulod ko ni Erlinda di opisina da. Nagdiretso ako dito balay mo. Ay na, pasensyakan bayaw. Agkaiwarapay la dagiti usar ko dito balay. Jack pa'y nakadalos. Sana parikot da ita ipag.
tulungan kan ngagdalos. Ay, isaanan bayaw. Kababain launay kan. Anya ko matpagbay na. Awan mo ter aramida ka madi. Kababay na talaga. Masinga kauna yan bayaw. Agrubwat ka kidin. Tasya akong di makamu kadagiti nakawara pa papel. Awan tirumba nga pagdanagan. Asino dyan kaya kasarsarita ni Ipag Pearly? Asan? Ang daton samat kan ni Madam Pearly dito lalaki. Anya? When? Masansan ba't na may dito yung restaurant? Isa... kunak. At daton dito lalaki. Dito'y pa'y restaurant, ipagdatunan na, manong saling. Nangyari sa... Bak nang lagit di dito lalaki. Nagpintas di lugan na. Kan... Ada pa'y bodyguard na. Anya? Agsay-sayang lang iti oras dito lalaki, Sir Jeric. Apay anak ko nam dayta, manong saling. Ama mo ko ni Madam Pearly. Dagiti lang negosyo natin napataggan ko na. Awan panawin na ngagparem. Ay, ayaten ka, Pearly. Iso pa nga asim, tasumbatan na kon. Jak masumbatan day tama nung Gaspar. Imbagak matan nga awan pa'y panawin ko amakiin na yan. Anya? Pasensyakan manong Gaspar ha. Sa anak pa'y nakasagana amakiin na yan. Maawatan ka. Ngayam sana ka mapukawan iti namnama. Agdato naklatakan ka. Makamu ka. Basta imbagakon. Jak pa'y nakasagana amakiin na yan. Hindi ka pa nakaulimbek, pare Jeric. Imay ka dito'y balay tapno agulim ka lang. Ha? Ay, kwa, pare Renz. Magitan. Agadayo tinakaiturungan ti imatang mo. Anya ti pampanunuta maya. Ada arak mo dita? Gumatang ka. Apay, kaya't mo ti aginom iti arak. Basta, yung kagumatang iti arakan pulutan, pare Renz. Ikang kahit igatang mo. Mas dawak man kan ka pare. Itamang pa'y nga agawis ka iti arak. Alakit din. Yung kagumatangan iti inuman tang arak. Kaya't ko ti aginom ita. Itaman pa'y anabartag ka nagawid, Jeric. Apay, pinainom na ka din ni Pearly iti ara? Sana, bakit? Dua kami lang ni pare Renz sana ginom. Anya? Pasensya ka na. Naimasan mi man ti nag-shot ka ni pare Renz. Diyak na putan ti naglabas ti oras. Ala, agi na kang narudan. Amok anabannog ka. Bakit? Agi na ako. Rabiin lakay. Kunak man no agi na ka. Di ka maturugan. Una ka lata na matulog. Sana pa yung agtuglap. Naskan ko maturog kan. Di ka agpuya, ta sigurado nga ayaban na kang manan ni Pearly ang mga maneho iti kotse na. Apay, ano pa uli magkamitan? Apay, ada ka di parikot mo? Hindi naklata ni Kaskaso, bakit? Maturugan, tani, rabiin. Kaya't ko ti makasurong agmaneho, bayaw. Mabalin ka di nga isuro na. Mabali na ipag. Adalaki di gundaway mo, ngagsuro. Nawaya ti oras ko, bayaw. Iso ama isa parko ti agsurong agmaneho itilugan. Sige, ipag. Isuro ka, iti anyaman nga oras. Agyaman nak, bayaw. Ay na, imbaglakit din tanda ka amang isuro kanya. Taday ta ka manen ako nakipag. Agyam-yaman ka manen. Gawan pa'y na isuro kun ka. Ala nga rod, mapantan itayan ti kotsek ta isuro nakman. Wen, ipag. Nalaka ka maggayam nga isuro, ipag. Amo muntig maneho ti kotse. Kunak no narikat ti agsuro ngam nalaka magayam, bayaw. Wen, inang daw ka lang ag-practice at no makabisado kag maneho. Ay na, nagsayaat ka, bayaw. Adon din na itulong mo kanya. Awan na nyaman na.
ipagparli. Apay nga ron ang napaulimag kan. Pakawanan nakipag. Ngamnas ka na mamam ti marikriknak. Ha? Amok abasol da ito'y apan ang ipudnokan ka. Sabay lang ko mata di nakurahan ha. Bayaw? Ipag. Ay, inigamam ti imak. Agayatak matangkan ka. Anya? Pakawanan nak. Ngamday tatipod no marikriknak. Bayaw? Sigurado ka iti daytang ibagbagam? Uwan ipag. Di na ko magurahan. Gapotag kabsat kayo iti asawak. Apay kumaguraan ka, bayaw. Anyat kayat mo asawan. Kwa, kinapudno na. Agayatak matkan ka. No kasta. Ang padatay ti marikrik na ipag. Uwan. Sipod pa'y. Kursunada kamatan. Jeric, mabalin ka din agsarita ta. Abay, ada ka di rin ba nga pagsaritaan tayo, Linda? Napatag ti pagsaritahan ta, Jeric. Anya? Manon nga aldaw asabali ti madmadlaw ko ken ka. Di ka pa yan nagawid dito'y balay, idi rabi. Ah? Apay, matmaturog ka kadimutan iti balay ti kabsat ko. Ah? Jerry, sapay la kumata saan apod no ti atap ko. Anya mo dita sasawa mo. Di ka mauawatan. Talaga adi nakmawatan, Jerry. Gapo, taar aramidum a komplikado ti amin. Anya? Sa anak ana ipas nga iidikal man, Jerry. Kat di mo ko madadailan ti panagtalik ko. Talaga di kan maawatan, Erlinda. Iti ka nito ang maduktalak nga da sa balingar aramidam. Nasaysaya at no agsinatan. Daitan di pagbagakan ka pare. Anya nga ita. Kadlawan ti asawam. Mas dawak pa Renz. Kasano ti pan nakamuna nga da relasyon mi kan ni Pearly akabsat na. Naglapayag ti daga ako nada pare. Ang mga nada sa bali ang nakakita kada kayo. Kat nagipulong da iti asawam. Anya? Winusan. Ang mga nulimod na nagpaliw ti asawam. Narigat apagulbudan ti babae pare. Anya? Tiamom kat saan nagpalpaliw ti asawam. Hanggang gayam. Lima da sursurutan na ti garawyo ko ni Pearly akabsat na. Anya nga tatiramin pare. Mariribukan ako na. Diyan mo pare. Nagbasol ka ni ti asawam. Ay ayatek ni Linda pare. Nasulisog ak lang. Iso akasya tinapasamak kada kami ka ni Pearly. Pare Jeric. Pagbabawiyak ti pa ng lokok iti asawak pare. Nalaos ti pa nagbabawi. Awanan ka iti bain akabtat! Pagawanan na ko, mamanang. Nagbasulakan ka. Nabayag ang pinaliiw ko ti garawyo ko ni Jeric Pearly. Limod a sinulog kayo iti naminsan ngal daw. Manang. Bali ti nagparik na kanyak iti kanayon amarabyan ni Jeric nga agawid iti balay. Sana matagtagari kan nagbaliw pa yan ti nakilangan na kanyak. Manang. Sinuray kayo ang makasangpat iti balay mo. Nagtali na edakla ang iti saan unay nga dayo. Nakita panakin nagkiwatwang. Ha? Kabailan na kaya malukot. Kapoy dito ito nga inaramid yung. At di ka ito mapakawan. Tinatan, Jeric. Ikan kaya't ang makita. Pakawanan na ken Linda. Sana na maulit ti naramid ko. Nagtanagat kang ka. Ngamlino ko naklaan. Linda. Nudak no nasingpit kan mapagtangkan ka. Ibsan mo't gayam, Jeric. Ikaw ba na nagkaya malukwan?
Kanak pa'y kumay ti may sagundaway. Tapno may panagnak ko ti panagbaliw ko. Namiris ko abasol ko ti naramid ko. Jak kayat ti makisinakan ka. Ulit at agpakaasikan ka. Di nakpanawan. Ay ayatan ka. Ayang mo ti ayat ko para kin ka. Erlinda. Jak namnamaan. Ama pasamak ti kastoy ka data, Jerry. Ngamnas ka ngagsinatan. Gaputan na po kawen anaming pinsan. Di pa nagayat ko ken ka. Pagbabawayak ti naramid ko, Erlinda. Iswa pangasim, tadi nakpanawan. Ay ayatan ka unay. Agsinatan? Kat saan ka matangag? Parang kanyak?